Ali shamushkakapichi ñuka kapani partera, partera partera kaypi kapani, ñuka kaypi shina viksayukunata ñuka atiendipashkani, wawa ladosh kawkunata y derechanakunapi ñuka atiendishkani, shinallatak ña kutin unkuchinakunapipash ñukallata kaypi atiendikushkani. Ñuka yachakushpa shamushkani desde hospitalmantapacha shina desde hampi wasimanta shamushkani yachakushpa kay hospital San Luis de Otavalopipash ñuka cursota hapishpa shamushkani chaymanta kaypipash kayman Quimichimukpi kaymanpash shamushkani kaypi shinallatak mayjin viksayukuna shamukpipash kaypi chaskishpa atiendiyta ushapani. Chasnallatak unkuchinakunapipash ñukaka unkuchinakunapipash ñukaka siempre chaskishkani como yaku shina kunuk yakukunawan na medicinakunapi imakupipash na chapushkani siempre runa kanchik como runakuna kanchik runa planta kashkawan unkuchinakunapipash hampikunata karashpa nanaykuna hapikpipash chay nanaykuna kawpipash ñukallata yakukunata karashpa shina masajikukunata rurashpa kunuklla shina tullpa wawkunapi shina kunuk llawkunata quimichishpa ayudashkani chay plantawkunaka kanmi imashtimi culantro moyo y chirimoya chaykunata timpuchishpa karashkani kutin ashtawan ña kutin fuerza ashtawan atirichun ña kutin runa atallpa lulunkuta tibiukuta rurashpa karashkani chay lulun tibiawan ña nanay cerkapika ligerolla pay wakinkunaka na yachanchik lulun tibiuta upyanata chayka lulun tibiuta karashpa kawpika ligero unkunallata yachan vomitashpa uraymanpash safarin y bichaymanpish vomitashpa shinakuna ñukaka aydashkani shinallatak chay yaku chay teja kusashka wawkunata chaykunata quimichishpa kunan plantakunata vigsakupi llutachishpa tukuykunata shina ayudashpa unkuchinkashkani partukunata. Otavalo es un cantón diverso y por ello encantador. En él se puede encontrar una variada riqueza cultural y natural que le ha dado renombre a nivel nacional e internacional. Las manifestaciones culturales del pueblo otavaleño son una carta de presentación ante el mundo. Actividades artísticas, festivas, gastronómicas y las prácticas ancestrales constituyen atractivos únicos en el Ecuador. Es nuestro deber mantenerlos.